Umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mozambike Venancio Mandarane yageze ku biro by'umushinjacyaha kugira ngo asubize ku birego aregwa bifitanye isano n'urugomo rwakurikiye amatora y'umwaka ushize rwaguyemo abantu benshi. Amashyaka 25 yo muri Cote d'Ivoire atavuga rumwe n'ubutegetsi ejo yatangaje ko akoze ihuriro rimwe rigamije gusaba ivugurura ry'uko amatora akorwa ndetse hakabaho n'ibiganiro bya politiki imbere y'amatora yo mu kwezi kwa 10. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri abantu 16 bapfiriye mu mpanuka ya bisi yaguye hafi y'ikibuga cy'indege cy'i Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Icyateye iyi mpanuka ntikiramenyekana. Serwakira yiswe Jude yanyuze muri Mozambike ifite umuvuduko wa kilometero 120 mu isaha. UNICEF yatangaje ko ibi byateje impungenge zikomeye ku bana kuko imyuzure yongera ibyago by'indwara zibazahaza harimo malariya, guhitwa na Korera. Umuryango utegamiye kuri leta wo muri Kongo witwa Kesho Kongo cyangwa Kongo y'ejo wongereye uburyo bwo gufashisha abantu ibirimo ibisuguti